Članom 100 Ustava Srbije zagarantovana je ravnopravnost polova. Stvarnost pokazuje nešto drugo. Žena na odgovornim pozicijama i u politici nema mnogo. Na to ukazuje i statistika. Žene čine 51% biračkog tela, a u Skupštini Srbije ih ima oko 22%. Novim izbornim zakonom slika će biti izmenjena, pa će u budućem sastavu Skupštine biti 1/3 poslanica. To će omogućiti da žene budu zastupljenije u svim skupštinskim odborima i da se njihov glas čuje snažnije. Da bi javnost imala priliku da čuje njihova mišljenja, u Novosadskoj novinarskoj školi pod pokroviteljstvom fondacije Friedrich Ebert održan je okrugli sto nazvan Mlade političarke za zdravu životnu sredinu. U radu skupa učestvovale su mlade političarke i kandidatkinje na listama političkih partija za predstojeće izbore, koje su iznale svoje stavove o stanju životne sredine, ekološkim problemima i načinima da se oni reše. Dakle, žene se bave otpadom na neki način u svojoj privatnoj sferi, u kući, u zajednici. Recimo, jako često će vam se ženske nevladine organizacije baviti uređenjem prostora u selima posebno i tako dalje. Međutim, onog trenutka kada neke ozbiljne pare uđu u pitanju upravljanja otpadom, žena nema. Otpad ne bi trebao da predstavlja problem, nego upravo bogatstvo i mi možemo da budemo bogata, to jest jesmo bogata zemlja, ali kada bi zaista to tako shvatili, a za to upravo jeste potrebna edukacija i razvijanje svesti i u globalu i na lokalu, da mi od otpada samo možemo da imamo jednu jako veliku korist. I kada bi se to tako gledalo u tom smeru, da jedan čovek dnevno integriše 0,87 kg, godišnje nekih 318 kg, i kada bi se to pretvorilo u novac, odnosno kada bi bio svestan da isti taj otpad koji on integriše može negde da prodi i da za to dobije pare ili neka naturalna razmena, da plati sebi struju, vodu, recimo stanari u zgradi, mislim da bi to negde moglo i tu ekonomsku, pa i ekološku ili bilo koju građansku budućnost da dovede do nekog rešenja. Ljudi uopšte nemaju pojma da imaju pravo da znaju stanje svoje životne sredine. Ne znaju da mogu da reaguju ako treba da se gradi fabrika, da oni mogu da imaju uvid u ta dokumenta, u procenu uticaja na životnu sredinu. Jako mali procenat naselja zapravo ima kanalizaciju. To je jedan infrastrukturni problem i problem je recimo što se te otpadne vode ne mogu prečistiti. I ti prečistači koji i rade su zastareli, rade u određenoj meri, znači ne punim kapacitetom, a znači bez čiste vode mi ne možemo govoriti ni o organskoj poljoprivredi, uopšte uspešnoj poljoprivredi. Znači tu se već dotičemo 3 grane, znači i ekologije, i poljoprivrede, i infrastrukture. Poznato je da je u opštini Vrbas jedan od najvećih ekoloških problema problem Velikog Bačkog kanala. Građani ovom problemu ne daju prioritet. Uglavnom su to problemi nezaposlenosti, komunalni problemi i socijalna pitanja. Krenuli smo da rešavamo ovaj problem, što ćemo i dalje nastaviti, a umeđu vremenu pokrenut ćemo i niz aktivnosti kako bismo ukazali koliko je bitno da naša životna sredina bude zdrava, što jeste cilj da naši građani žive u zdravom okruženju. Teodora Knez-Milojković aktivno je uključena u program edukacije iz oblasti održivog razvoja. Članica je organizacije Ambasadori životne sredine, koja je sprovela istraživanje na području Zapadnog Balkana o odnosu političara prema zaštiti životne sredine. Rezultati ovog velikog regionalnog istraživanja koje se odnose na predstavnike zakonodavne vlasti u Srbiji su pokazale da predstavnici parlamenta nemaju dovoljno informacija o stanju životne sredine, da nisu zadovoljni stanjem životne sredine u Srbiji, da smatraju da procesi donošenja odluka nisu transparentni i da se odvaja premalo sredstva u budžetu za ova pitanja. Jelica Alargić, doktorka medicine. Zaposlena je u Kliničkom centru Vojvodine. Članica je transplantacionog tima i koordinatorka projekta za promociju transplantacije i donacije organa Šansa za novi život. Članica je Demokratske stranke i kandidatkinja te stranke na listi za odbornicu u Skupštini grada Novog Sada. U proteklim godinama radili smo na
polju zaštite životne sredine. Bavili smo se temama kao što su uklanjanje otpada, zatim smo pospešili i uspostavili monitoring svih parametara koji učestvuju na životnu sredinu. Zatim uradili smo na sprečavanju zagađenja životne sredine i možda dve stvari koje potrebno treba istaći, a to je edukacija šire građanstva o značaju zaštite životne sredine. Ukoliko nam je životna sredina zdrava, samim tim imamo i mogućnost da naš grad bude zdrav i da naši najmlađi sugrađani žive u zdravom gradu. Edukaciju smo radili i sa najmlađim sugrađanima, znači od zabavišta preko osnovnih i srednjih škola, i želeli smo da utkamo ovu temu od najranijih dana. Pored toga, još jedna oblast na koju smo posebno ponosni, a to je ozelenjavanje kako našeg grada Novog Sada, tako i pokrajine. Možemo reći da u gradu Novom Sadu pre 4 godine bilo je samo 5% zelenih površina, a danas ih ima i smatramo za godinu dana da će biti preko 20%, što i jesu evropski standardi. U proteklom periodu pokrenuli smo niz aktivnosti gdje su se ujedno uključili i naši sugrađani. Sadili smo razne vrste sadnica kako u njihovim dvorištima, tako i u gradu Novom Sadu, i uopšte je posađeno preko 22.000 sadnica. Posebno smo ponosni na rekonstrukciju i nadogradnju keja. Prvi put u istoriji uspeli smo da zaštitimo grad Novi Sad od poplava, a posebno ono što krasi ovaj kej jeste upravo zelenilo. Nove sadnice koje su ovog proleća prvi put olistale i koje utiču na pročišćenju vazduha, a samim tim i da vazduh na keju bude čistiji i zdraviji. Maja Stogov-Damjanović, preduzetnica iz Novog Sada, članica je Liberalno-demokratske partije. Kandidatkinja je te stranke na listi za odbornicu u Skupštini grada Novog Sada i na pokrajinskim izborima na većinskoj listi. Ajte, nek vas služi zdravlje. Živa bila. I vi isto. Hvala vam. Zaštita životne sredine je od izuzetnog značaja. Vojvodinu prate veliki ekološki problemi. Počevši od vode, Vojvođani i Vojvođanke piju najnekvalitetniju vodu u Evropi. Zatim pošumljenost. Pošumljenost nam je na svega 6%, a evropski minimum je 14%. Očekuje nas veliki rad u rešavanju tih problema. Zatim napomenula bi đubre. Mi praktično nemamo mesto gde da odlažemo đubre, jer deponije, ne postoji ni jedna fabrika za preradu sekundarnih sirovina i mesto na koje bi odlagali to đubre. Dalje bi napomenula da Vojvodina 3 meseca gori. Seljaci pale strnjiku, znamo da se to ne sme i da je zakonom zabranjeno, ali seljaku je lakše da spali tu strnjiku jer je jeftinije, jer do nafte i do nove mehanizacije je teško doći. Ja ne bi više da se bavim nabrajanjem problema, jako su važna rešenja. Jedno od rešenja je pravilno korišćenje ekodinara. Napomenula bi da samo grad Novi Sad na godišnjem nivou skupi 2 miliona evra. Po metru kvadratnom se plaća dinar za građane, a za poslovne prostore 3 dinara. Kada se sve to sabere i oduzme na 350.000 stanovnika Novog Sada i okoline, to je jedna fina suma novca s kojom možemo da rešimo mnogo više problema koje su se do sada rešavale možda na drugčiji način, ali ako bi se uključile, evo mi sve ovako žene, možda bi se taj novac trošio na malo pametniji način. Drugo i važno možda rešenje je da mi političari na licu mesta što više obilazimo mesta gde su problemi, da obiđemo, da vidimo, da popričamo sa ljudima, da saslušamo i njihove savete i njihove probleme, pa da zajednički rešavamo situaciju koja je alarmantna. Ana Kandić, sociološkinja, zaposlena je u Skupštini grada Novog Sada. Dugogodišnja je aktivistkinja omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava, članica je Lige socijaldemokrata Vojvodine. Kandidatkinja je te stranke za odbornicu u Skupštini grada Novog Sada i na pokrajinskim izborima po proporcionalnom izbornom sistemu. Zaštita životne sredine je zaista tema kojom se možemo baviti jedino dugoročno, budući da se efekti zaštite životne sredine ne mogu rešavati dan za danom.
Ono što se može smatrati najvećim problemima u oblasti životne sredine jesu 3 neke najveće grupe. Pre svega je to uklanjanje, odnosno upravljanje otpadom. Pripremljen je i u prethodnom periodu usvojen i taj nacionalni program upravljanja, odnosno uklanjanja otpada u kom su predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine svojim učešćem u nacionalnom i u pokrajinskom parlamentu učestvovali. I ukazuje se svakako na neke osnovne korake u rešavanju tog problema, budući da samo upravljanje otpadom nije ono bacite smeće, ostavite iza sebe pa se neko drugi bavi time. To je zapravo svest o nekoj sutrašnjici. Koliko god mi smeća ostavimo iza sebe, nešto toga se može dalje iskoristiti i može imati svoju neku sekundarnu upotrebu. Takođe u Vojvodini u prethodnom periodu su pripremana i realizovani su regionalni planovi uklanjanja otpada, odnosno upravljanja otpadom, gde se tih 9 regionalnih centara u Vojvodini planira, kao i regionalne deponije, gde će se zapravo prioritet staviti na upravljanje otpadom u ovim ruralnim sredinama. Drugi veliki problem jesu zapravo otpadne vode. Pre svega, strategijom vodosnabdevanja predstavljena je jedna od mera kojom bi se ovo pitanje moglo rešiti, budući da je kanalizaciona mreža i vodovodna mreža na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine vrlo usitnjena. Pre svega 10% opština na teritoriji Vojvodine ima svoju kanalizaciju, što je nedopustivo u 21. veku, ali u tom smislu čak i tada u nekim ruralnim sredinama fekalna kanalizacija je ta koja ugrožava onaj sloj podzemnih voda i izlivanjem ugrožava izvorišta pijaće vode. Treći veliki problem koji je u ovom trenutku prisutan u oblasti zaštite životne sredine jeste i ta mala pošumljenost, gde možemo poći samo od primjera Novog Sada, a potom i Vojvodine i dalje Srbije. U nekom usklađivanju sa evropskom praksom Novi Sad i Vojvodina imaju nizak procenat zelenih površina, što je jedna od stvari koja se u najkraćem mogućem periodu može rešiti, budući da utiče na kvalitet života. Jelena Balašević, rediteljka i asistentkinja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Savjetnica je premijera vlade autonomne pokrajine Vojvodine za pitanje rešavanja problema napuštenih pasa i mačaka. Jelena Balašević je nezavisna kandidatkinja na listi za Skupštinu grada i pokrajinskim izborima po proporcionalnom izbornom sistemu. Ja sam odlučila da se bavim sklanjanjem napuštenih pasa i mačaka sa ulica Novog Sada i opšte pokrajine, zato što je to problem koji sam godinama, kao i mnogi drugi ljudi koje poznajem, primetila da raste i da se samo umnožava. To je problem koji se okrenuo protiv nas. To više nije samo stvar sentimenta, to je stvari bezbednosti i stvari higijene, stvari sprečavanja da se razbolimo, da budemo povređeni i tako dalje. Moja želja je da svo svoje vreme i svu svoju volju koju imam posvetim rešavanju tog problema. Ono što je sreća je što nalazim na jako puno ljudi koji žele sa mnom da dele tu bitku i već za ovih godinu dana imamo stvarno vrlo dobre rezultate, na čemu sam veoma zahvalna ljudima, ne samo nekim svojim idejama, ni slučajno, jer to ništa ne bi vredilo bez ljudi i žena koji su se uključili upravo u rešavanje tog problema. Ja vrlo često na prvo, ako ne na prvo, onda na drugo mesto stavljam edukaciju. Mnogi su mi pitali vrlo često kakve veze edukacija ima ako mene ujede pas na ulici, pa upravo ima. Jer edukacija podrazumeva kompletno uopšte upoznavanje građana i javnosti sa tim dokle je taj problem odmakao i šta su sve naši zadaci, kako možemo tome da pomognemo. Ali ni ne može problem koji je toliko godina rastao, ni ne može da se reši, nažalost, za godinu dana. Ali ako ga rešimo za 2 godine i stvarno se rešimo tog problema, približimo se nekim evropskim standardima, onda smo jako veliku stvar uradili. Ja mislim da će tako i biti. Mlade političarke pokazale su veliku zainteresovanost i spremnost da se angažuju na stvaranju uslova za kvalitetniji i zdraviji život. Ako je vaše pitanje zašto su žene zastupljenije u politici pri ekologiji, ja bi se zadržala na samo jednom odgovoru u 2 reči. Ne kaže se za džabe majka priroda. Ja mogu samo da nagađam. Ja mislim da to ima negde veze uopšte sa tom brižnom prirodom koju žena inače po svojoj fiziološkoj predispoziciji ima. Moguće da ima veze sa tim, jer istina jeste da većina, recimo, azila
za životinje koji su privatni vlasništvima su zapravo u rukama žena. Žene učešćem u odlučivanju donose neki poseban ugao gledanja, odnosno poseban senzibilitet, pa verujem da je to slučaj i sa zaštitom životne sredine. Upravo angažovanje mladih žena i žena jeste možda prioritet jer oni ovu temu shvataju savesno i odgovorno i smatraju da svojim ličnim angažovanjem možemo da doprinesemo boljoj i zdravijoj životnoj sredini. Da, uspešnije smo ne samo u rešavanju problema u ekologiji. Pozvala bi se na poslovicu ako je muškarac glava porodice, žena je vrat. Samim tim žene su tu da usmere tu glavu u probleme, a onda ćemo lako do rešenja. Povećanje budžetskih sredstava za pitanje životne sredine samo po sebi nije rešenje, ali može biti značajan pokazatelj da su ova pitanja konačno postala prioritet donosiocima odluka. Ova pitanja moraju da su na vrhu političke agende zato što uključuju pitanja koje se tiču svakodnevnice svakog građanina, zato što uključuju pitanja koje se tiču dostupnosti, bezbednosti hrane, vode, dostupnosti cene energenata. Da bismo ova pitanja rešili održivo i odgovorno, mi moramo imati strateški pristup koji uključuje planiranje u narednih 30 godina, a za to je neophodno partnerstvo i saradnja različitih političkih opcija, različitih struka i institucija. Jer ovo je jedini način da ovaj problem rešimo održivo i dugoročno.